Iya pantito ya. Makada bikene tisangi maga sijak na nalupaiki tawe ko tomate. Makada degaga bicara taulino pangaruiwi atita baik pujian maupun hinaan. Tanawanaway ga realita. Iya komate ki asoewe. Nulle bayineta anak tatari, tapi besok tidak akan menangis. 1 bulan ke depan tidak akan menangis. Idi na siurusuk malaika ekwilalan na kalabungi. Ang kay keluarga. Kira-kira ni ngaramoki. Makada ito matot tariolo. Wija-wija muradno nga nak buta ciwali ko. Taulengi muradno nga buta rapak ko. Aja na tawe mutajam mabawak ko amala. Tapi pas sa dia memang ialemu. Riolode na pamuloy bi aso jancagan na po nga Ta'ala. Bu, ulawat tagang kasikue. Aja na may galada yapitang. Aja na may galada. Iya komate itu bay ni monremi malay. Iya. Masa gya din na bay nila kay ta komate. Tuoki lagi may makbay niya palagi komate. Aja na may gabicharat. Iya. Lau po dami man ni. Mako iya ko anak tatatajang. Aja na natawe. Idi nang kay hadere makokahe. Termasuk saya. Meka tanahiki. Akasyaga ita siyareiki buruk na taumatot tamatewe lalan na sitaungi. Palinga nga kaduami. Idi lagi mapahangi agama. Tulilaw mak berejama. Akaduami law masyaraku buruk lalan na sitaungi. Maga pa kuwijat tamatu kumati. Kira-kira na siyareiki ka. Salasay masampajang ko Baitalahmi, inapay parewa lo ko Masjidil Aqsa. Napanabitay suro mancaji imang. Ma'munna tau matemanang. Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. 20 panabi dan rasul mancaji ma'munguki monrina nabita. Itu isyarat bahwa Nabi ta adalah imam para nabi dan rasul. Tapi pakutana jadi agame ma jepe na tarima Nabi ta watu na menre maga jepe na lepa na masampajang mancaji matopi. Nama-nama igare. Jadi ya tu sampajange pak tanya pak kasiwi baru. Jadi aja tak kada pole mani mameraja Nabi ta napa kasampajang salah-salangi. Denah ko. Apa iya ko korange kapag kepala korang kapag ngokoy iya ko ibuka i korange tite gere Nabi Zakaria mas sampajang Nabi Zakaria ye mas sampajang aga dalelena wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato mas sampajang ngokoy lalan na mihrab na nilaw dong mas sampajang Nabi Zakaria. Maryam mas sampajang apa Nabi Zakaria makibuarangi onro mas sampajang asal na mihrab. Nabi Isa waktu nai tanai aganasang aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Kami mana sampajan natapu. Nabi Ibrahim titik kare pak dongan na Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Sampajan mana. Jadi ya tu sampajange tanya pak kasih baru. Mapamulai Nabi Adam ang kami mana. Letuk Nabi ta. Makanya waktu narewa Nabi ta boleh siruntu pong Allah Ta'ala. Siruntu Nabi Ibrahim oko lagi ketujuh. Aga nakutanan Nabi Ibrahim. Aga mu polem Muhammad. Aga naleku pong Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta sampajang. Dia nakutanan Nabi Ibrahim. Maka da aga yasa sampajang. Apa ni sememen ni. Pak maka Nabi ta sampajang. Ia miron nakutanan maka da siaga. Nasa 50. Itu. Nabi Musa makoto. Ya tomiron aku tenang, aga naleku pong Allah Ta'ala Muhammad, maka Nabi ta sampajang, naku tenang, siaga, nasa 50. De naku tenangi, maka na aga yasa sampajang, nasa maknis sa memamo. Iya naro ampay tema na Isra Mi'raj tau na, linuriyahu min ayatina. Iya tu tujuan na meraja pak, tanya sampaja tujuan na. Linuriyahu min ayatina. Magi pe na sampajangnya marepa bicara makko mematuy wita iya nang kabalibola talaw umrah narewa pole umrah aga yaku tanang
De tu to makada kinro ko konge lo masampajang kinro ko lo masyara de gaya ku tenang aga pina ku tenang aga na puleang cere cila nasa wing ka sujadan na bawah sujadan ngaga ya itu de nang kana ku tenang kinro ko masampajang angka tau pole Malaysia nang kalatu aga na ku tenang Milo angka tahu Manisa lo Malaysia letio korto Malaysia makutana aga nakutana tanya Milo tu aga baje makotia polean nami nakutanang oleh-oleh nah makanya yang ditanyakan juga Nabi adalah oleh-oleh padahal ayat mengatakan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah lo jelaskan icedenya apa pura wak guru ku tareka makada linuriyahu min ayatina iya rupuang Allah Ta'ala dena melo macuritangi nabi pada nabi lengi Nabi Musa ya curitangi suruga si neraka Nabi Ibrahim ya curitangi suruga si neraka maka dia suruga makwa kanjana se makwa salona ya curita tomi neraka tapi ya Nabi tak macane okilalan na suruga bahkan sempat menikmati aliran sungai yang mengalir di dalam surga. Denia curitang ipitang. Dek togaga Nabi mulai mitay pong Allah Ta'ala degaga. Nabi Musa na tau sipa bicara langsung pong Allah Ta'ala nilaw mako manibatena talenga po kesempatan melo ka mitaki maka di pong Allah Ta'ala dia mulai Musa. Tapi Nabi tak bisa melihat Allah ketika dia di alam mustawa. Jadi dia cerita tu Nabi tak. Makanya ia tak paham. Kata di masa ini. Telu pak disenga yalengi Nabi tak waktu nama meraja. Telu ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi wajib disampaikan. Yang kedua ilmu yang Nabi boleh menyampaikan boleh tidak. Yang ketiga ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasulullah. Jadi angka tu pak disengen nasubu Nabi tak. Kenapa disembunyikan? Karena memang dilarang. Tapi angka pak disengen mesti dapat lebang agero. Itulah hukum-hukum agama. Ilmu-ilmu syariat. Angka pak disengen wadina pau Nabi tak, wadina pak gurongan, waditode. Dia yang memilih. Termasuk ada beberapa yang diajarkan ke Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas. Ada yang diajarkan ke Khalifah Abu Bakar. Ada yang diajarkan ke Khalifah Umar. Tidak semua sahabat mendapatkan itu. Angka topak disengang. Tidak boleh disampaikan. Ilmu apa itu? Ilmu sir ilahiyah. Wattunna siruntu pong Allah Ta'ala. Denang kana pau itu Nabi temakana makwa modele na puang Allah Ta'ala tidak pernah. Dan saya dapat dalam satu riwayat pernah ada sahabat yang menanyakan bagaimana Allah ya Rasulullah. Nah sebab pura siruntu waktu nama meraja. Ya kuidi kaku pura ki siruntu kawan dingi pau. Iya tau. Kupura ki siruntu taside tau maka dawa iya tau iya maka maga ya ruya sangeyano kadoa malabak tu do cilina makwa ko tajak-tajak nah he tapi itu tidak pernah disampaikan karena itu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Ini tapahangnya jadi aja tak kada angka pak disengan nasubu nabita de nasubu yatem matipawi. Ya to na to nang kong kagaga pak di nawat dingi buka lah dak yan tu ampe to moto tario lo ko to manong ka pak do nga makada tapak guru cek de nasai de pade piga apa pake dona da su mula seke jana nami ga bicara ta ceme tiama pak guru ngicek bukai itu yang kemakot tuh upasang ya itu kuncinya. Kemudian Nabi tak natu puranam na mancaji mangoko Masjidil Aqsa masuni loris perkarangan na masigi berjalan kemudian angka batu malepang ro malepa yasena
Tapi agak bundar bagian bawahnya. Okiro menre nabi tatudang. Purana rona mancajima ngoko masih dilaksa. Masuk ilokoro. Okiro tudaro. Tapakoro. Okko ni roma pamula yoli menre langi na yatona nabita watuna natudangi robatuye na kadde menre igat ipenre langi pamulange macho iya batuye macho nachori nabita nachori metoy cuku inabita mitai macho layam parang lay podangnya robatuye makadaja na macho okono tu monrotongan ni de natona kana nabita rewa ko makarami okono tu kaji monro iya batu taraka ni pole tanai melo menre langi ini tahan maka nabita kono tu dena lutu deto nano maka batu itu parai di bagian bawahnya itu yang disebut batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Sampai hari ini batu itu masih tergantung dena santa desa kota nai na ya kota na ya robatu nule melo si dipikulu korajana. Iya, tapi tak gantung. Ewat di buka-buka ako HP tak tu ko magalamo ki mabuka-buka tak katiba wango ko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Tapang ka tu gambar na menre parayawana dena kedo tapi dega yawana. Iya, paray koso tanayawana tak gatul tu ya sewe. Apa nasala ini lino me machori nabita na yateto macho jato ni rewa itu cocok menre monrosi sang yokoro nah itulah peristiwa agasana bukti autentik peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Jadi menre ni langit nabi taloko lagi pamulangi kinriya sang langi pak ay yasi marepa-repa nak mapasawa itu 5 biring ko jandela cuku ka layawa makwai alung cengari layase kake kana je langi oko yasang tuli benar ni kaso kana ke kana je langi cuku kilayawa na liwa je belani cengari layase deto ka lawitan ko penjelasannya makadami ko dalelewe langit pertama jadi napai langi pamulangi dihiasi oleh bintang. Jadi rolangi pamulange bello-bello na bintang. Jadi rui di itai bintangnya yan ruyasa yase na ruyasa langi pamulang na nataliti tau acai. Siaga bela na ro bintangnya polok ko tanay. Kotomelok ko bintang yang paling macawe polok ko tanay be. Maka day sisap butaw cahaya perjalanan cahaya. Jadi kung kaaga pada biasa ki masentre to. Ya kui patui sentre makota peletu ko cahayana. Ya kung kapasawa makoro la sina sisa bu pataw ngetana napay dapi ro bintangi kami na macawe kotomelo lokoro na napay ro lagi pamulangi maga na ro lagi maduel lo ke gabe mangi itu jadi ya ko makadai teken ria sangelangi ya se imonro aja na tau rusui aja ya na rumah makana mabelai onron na tapi langi pamulangi Nabi Adam engkay Nabi Adam okoro kuilangi pamulangi monro iya na tu Nabi Adam ya ko giling lo atau micaway cak dio iya na gilin lo abio ina tarbi magi ko giling lo atau na Mario nasaba ni tay uma na madeceng ni tay anak apo na nya madeceng iya na gilin lo abio ni tay anak apo na nya rode na makanja pangkaukan na tulisi uno mi boto mi magay ko may yan na ro patarbi. Dan Nabi Adam itu menangis kemudian tersenyum. Nabita si runtu. Maka memang ini pasti runtu. Iyaro Nabi Adam pole suruga. Ya dempara lokolino. Gara-gara balisi latamamu kasi babay nena. Tahu? Apa Siti Hawa matoje tu pengaruhi Nabi Adam. Cek dek na natasalah. Apa maka dia balisi. Biasa memang yate makokoa dena. Dena ni yateng. Napalaba ni pongalata layanre. Napamakap di bayi ini nasa coba nih. Bahaya to tu kap di na makunray. Hindi pajaba ya hati-hati ki. Kap bi na si babici na tayo itu bahaya. Kemudian yang kedua,
Maka dito pandrita iyaro Nabi Adam na sabak tau pole suruga ya den para lokolino tau pura makanjala da onron na nalara lokolino kasi. Iya ko angka tau pura sogi na tapabangkaro lalo ki siara-siarai. Loki siarai. Tau masara atin na iya tu. Tau angka bayine na kasi napujila dan tapamate loki siarai. Itu bertaksiah. Iya ko angka pajaba pure mancaji kepala dinas nata pemancaji raya biasa loki si runtu-runtu aja tasalaiwi yo poko camak mancaji bupati aja mau tolong mitai menre mo itu ya mikonoi iya itulah hakikat bertakziah tau pura ma dece nara tapa bangkero iya loki mitai tai iya na tu ampai ke ya ko angka tau lolonga jabatan de nawat disukurang. Deto nang kata runtu tau lolonga jabatan sukurang. Maega? Masalah salah itu kampung maka dai tau pandrita itu. Dan itu dari kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia na angka tau tarima jabatan nasukuran abalalo po na ito. Magay apa iya tu jabatangi amanah si bawa petanah. Amanah dan fitnah. Masa tarima ko amanah musukurang. Masa tarima ko petanah musukurang. Aja salasai pi jabatanmu napa ko syukuran karena engkau telah menyelesaikan amanah. Ama kira jadi ipaca po mancaji kepala dinas napa ko syukuran. Tapahan nih. May ka di mapat di ulo. Itu kuncinya. Denawad itu denawading. Itu ya ampai pak kong ke acara. May kedua telur gubernur terpilih di bagian-bagian di luar Sulawesi mengadakan acara syukuran memanggil semua tim-timnya noli kalau macarama angkat tangan memenak tak dampengi kak deka si uliser itu kono makotu kecuali matuk pajaki mancaji gubernur meki syukuran oli lalo kak iya. Jadi ya ko angka tahu terpilih mancaji bupati aja na syukuran karena itu menerima amanah dan fitnah. Tapi ketika tugasnya jadi bupati selesai syukuranlah karena engkau telah berhasil menyelesaikan amanah dan fitnahnya. Iya. Tapahan nih. Wai maraji-rajing ya. Anggota dewan maraji-rajing. apa istilahnya terbiasa nih kok kamput atau jadi dek tu na iya tu agak-agak berjalannya makanjak belum tentu tuh deh tapahangnya jadi maperingerang kakama pajaba oke iya kaki mancaji kepala sekolah aja lalu atas syukurang aja tas syukurang iya kaki mancaji lurah aja atas syukurang iya cancaji camak jangan syukuran aja karena itu fitnah dan amanah selesai pimatu amanata syukurani alhamdulillah salama nak itu makanya itu Nabi Yusuf itarungku masuk pola tarungkuangnya mencaji menteri keuangan nasabak bendahara negara yopui di Indonesia boleh pi mencaji menteri nah pertama tarungkuangnya ya jadi itu Nabi Yusuf itarungkui jolo masuk pola tarungkuangnya mancaji bendahara negara ayo puidi mancaji menteri bijolo pajapi mancaji menteri napa itarungku sigilingan gitu tapi dia to kagak kok dia kagak gitu si Janna maceramai oh ye pas 1 jam makku ye
Iya na aja no bicara manangi perjalanan ronaro. Ang kami aga-aga perlu sampai kangi. Maya malada upatika kangi. Makada. Namo maga repata. Namo maga susata. Namo siaga egan na jama-jama papulay. Aja lalo tasalay sampajang. Nomor 2. Apatika kangi aparingerangangi tapatu-patu lalu bijat-bijat ta si bawa keluarga ta masampajang. Namode na matan resikola na kumakanja mo sampajan na. Aja na nayaro ilan lumaka na makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan nagamay ci di bawa kawajibang natanggut tau matoy ko de na jamay wijawijan na si babay nena aga sampajang iya ko de na puas sa wijata dito ni chalay ali na matoy gan ruso iya ko de na pasusak ka ali na matoy jammu tapi iya na de na sampajang tataki na pacio na lapakutana iya makanya iya ko de tulle tasak di mamparang ya nakta mega ni bicaran na ko yang parangi. Sabalum na masesame mangi. Patamameman niyo ko pasantreng masih kolagama. Iya. Tapa pasantreng. Kenro pasantreng menon roy tama. Tabaway. Iya ko tataro ko pasantreng tapodameman ni gurun na. Kadang katua na ko lo tarongan nga. Tajagaya nga sampayan na. Iya tumato ko surimon ri idi tu tanggung itanya tu ya. Apa utarome makohe. Apa idi na tu pasel tomaton na iya tomaton na kukuy boleh iya makoko idi tu manci tomaton na pas sampajangan nga idi jagaya nga sunga na puang Allah Ta'ala pak disangan na puang Allah Ta'ala tapi untuk mengawal idi tu wali tanggung jawab iya matu koko sorimon rinade na sampajangan anak ta magampang kay malaikat ina sampajan loro nakmu kamu tanay pambinaan pura niya tu sarah kalau ko tu selesai. Iyo pokok ko ibolay na HP laba waktu sampajange mak game manontong law ma PlayStation latu capak na kampung mamotor si gande de sa kadakenroy mapat dito ni uluy ke ganije lawe tuliman reong kosok de na papole ong kosok maga ni komakuiro idi mato na lasay de panako sorimonri na panrasa-rasa memang apalagi ko kuno sorimonri upasang ni bayine makoto iyan ako bayine de na sampajang tatta idi mati galulu kenri me lolo na din tanaiki tapi iya kota paringarangi moy mataru bayine ta na de na sampajang itu persoalan hidayah jadi de ni calla tulakaye kodena sampaja bainena salama ya tulakai ya tulina paringarangan mulok ko bainena iya mi kodenang kana paringarangi tatta ilay tuntu na sa baalena menjadi pemimpin akan na nilala Pak Lurah si Bapak Sekcam iya ro pagawai iya kode tu lesuroy asoso masampajang aki buabawan ni pample daripada ke kantor jamaah maka mohon kepada semua pegawai dan staf ketika masuk waktu sholat silahkan tunaikan sholat ya matu ke surimon rikong kana guru dena sampajang podak bani malaikat kadang karo biasa woki na macam mana muaro mak baca selesai ini dakwah itu magampang apa yang ada ini apa ringerangi man rasai bayi nede na sampajang kodenang kani purai podang purai kodenang kani podang panrasaki yaitu ampai bayi nebe na ciamang kali baca pak apa tolame menije daripada na panrasa-rasa podame menije kemudian iya pantito ya makada bikene tisangi maga sijak na nalupai ki tawe ko tomate maka dadegaga bicara taulino pangaruiwi atita baik pujian maupun hinaan cicapi upakoli pabu bikin tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate tanawanaway ga realeta iya komate ki asoywe
nulle baineta anak tatari, tapi besok tidak akan menangis. 1 bulan ke depan tidak akan menangis. Idi nasiu rusuk malaikat ekuilalan na kalabungi. Angkai keluarga. Kira-kira ni ngaramoki. Maka day to matot tariolo. Wija-wija murad nuangan nak buta ciwali ko. Taulengi murad nuangan buta rapak ko. Aja na tawe mutajam mabawak ko amala. Tapi pas dia memang ialemu. Riolo de na pamuloy bi aso ajan cagan na po ng Allah Ta'ala. Bu, ulawat tagang kasikue. Aja na namay galada ya pitang. Aja na may galada. Iya kumate tu bay ni monri mi malay. Iya. Masa gya din na bay nila kay ta kumate. Tuoki lagi may makbay niya palagi kumate. Aja na namiga bicharat. Iya. Lau po dami man ni. Mako iya ko anak tatatajang. Aja na natawe. Idi nang kay hadere makukahe. Termasuk saya. Meka tanayki. Akasyagay ta siya reiki buruk na taumatot tamatebe lalan na si taungi. Palingan nga kadua mi. Idi lagi mapahangi agama. Tulilaw ma berejama. Akadua mi law masyaraku buruk lalan na si taungi. Maaga pa ko wijat tamatu kumati. Kira-kira na siya reiki ka. Lai kiri law ju panda makulia. Ia minatalipo ko capu idina. Ya kong ka ni kirimangnya latu may semanis mani latu ni kirimata. Denang ka natalipong ito matan na madisi-disimoki ka tuma purani gamanre magaga tu ka adata. Denang ka tuoki lagi apalagi ko tomate. Upasa meman ni. Iya tau macam masa padale napasadia ngangi ale na dalle sa balum nola ya rolalang. At dunya masraatul akhirah. Iya tulino onram mak dara berarti ya lino dara mi kenri bolata angka ko surimonri mak dara kamaki nokko mi dara tatataro asele darata deta parewa ilaw bolata mate maliwasang ito ko bolay nang kay okko lino itaro. Maka setiap rezeki yang diberikan usahakan disisipkan walaupun hanya sedikit nangka yonroi Oko surimun rina po Allah Ta'ala. Yan na tunah kada nabita. Mambana masjidan pi dunya lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan pil jannah. Nigi-nigi tau bangun masigi okolino karena po Allah Ta'ala. Ibangungang istano ko surimun rina po Allah Ta'ala. Ibangungang ihotele. Jadi yahidi masigi tamaraja makopay. Nang kamanamodi tatama. Angka unrota ko. Jadi namode na sampaja tay ko masumami ko masigi angka bolano ko suruga. Iya. Natanya tau masampajang jami bago nga bola tau masumbang imakadang kay Rolano din ang kanalo masampajang yang penting ang kasame na patamo ko masigi ang kana bola no ko suruga demi na tama. Ang kabolana tapi de na tama. Pak yaki buara mi bola makarami na bita banallahu lahu baitan pil jannah lai bangungan i istano kilalan na suruga denah kana bita ipatamay iya mi ko masampajangi ang kaguncin na yapon na makanya di pasampajangi aja tamaseke masumbang apa tamakamaki na dega tonroy. Pahangnya de apa tu nama di pasisele bolata. Itu aja. Pahangi. Iya, ini makun raye. Aja na yer tanaman away. Si babo kagajirolakay kumatu kumate. Aja na yer tau rusu. Agay, ya ko masumbangi lakay ta acio toki. Maka dapat ka supaya tulisi bawa kimatu ko surimonri. Ya kong kalakay masumba subusu bumelot tolay bainena ya teman-teman. Akhirul kalam wallahu wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.